Tia pung ngaulan wang ba ma do nyui changa hang ki lai bai chen man te nok kha do nok te yen ba bai ching na se taw am ka ni ma YouTube leng mo bai aro ba nyui ma iman de si na tam bu ching na se taw ha do ba nyui alo ba ro ma leng mo nang se ha do ba clear na me nga chaw si e tam nang ani ba ni su ba ngaulan ma cha mano asa mai na ka ka dalan ado yi keng ching na mu pu ado October 29 ni na ka ka dalan pa yang asam ka dalan te bu pe phau beng phau ki haja doktor meng beng se iman na hado claim na meng bu nginang ani ba cha mano claim na meng bu means mane iman na meng beng se ki kulang bu nginang ani ba cha mano hado tang ba asam public lan e wa iman cheng sibai yong ba police yong ba CRPF yong ba hado iman the security hado phau pau yok bu cheng na se iman na hado ba sibai yong ba the transfer phayang gi siang gi asam public lana ani ba jamano pa sokali state government nang ya no yichi ma central government nang ya da ba border issue aro yikyang ma mu pu ada wa mai settle na meng ka ma mai rak yichi ka ma iman protest na yalak pa meng ka isa asam ma ngo bu public ka dala na ki yong nang a yong wong nang a ki ngau tam bu ngenang no hadaw mup chingao oriam khat sa manang ani ba jamano reng ma ka dok phai reng ma hai no hadaw ba reng ma pong ta bu asam i khau de ngoi bu i khau hadaw i ba ma ki mup pu nginang sa hadaw pau chaw si china tam nang lam su ba ngaulan ma ti ma bo ma na ha ja wang peng nga ngoi bu na ha ja taweng ge siang ge adaw de lewan da aham kata lailak ki ngonang seta ado ba ma inyu e ba man no hango detail sinang e ki ngonang se nang ado ba naw se ado ba na ado timabo ado child care lana iman yang ngonang sinang ni trumja 60 days mong ma ado ba inok kadalan ya ne ye bai ma ado ba etop na meng le pu jam etop na meng bu sa yui ha ki ba wang bu ki bu di bu ki etop na meng lak sing aro ba na free na meng lak sai bu ha do china tam nang ani ba jam no aro child care lan e bu aro ba screen ma pha bu number da mam se call na meng lak sing e nang e nok phe bu ya bu lan e aro ba na sang ma no ma na screen ma ngi grak ha do ba da ado na sang bu ka dalan yui nok phai bu ya bu no yi chi ka ma yu pi ching kim lan ngo ko ma ado ba da kol me ak ching na sa ado ba child care lan na aki e tam bu ngi nang no ma no ado ba screen ma na ba ngi grak ado ba post na me ga no ma no wo do le wo no ma bai sin bu no sang bu no ngo ko ma taman kunyak che naw la no ado ba da kol na me ga ado ba sing na tam lak ching na sa ado ba child care helpline da alo ba number kolom me lak ching na sa i tam na police bu ba ngaulan ma Dimapur railway station ma October 25 abwa October tapan ni ba ma October tapai nga ba October tapan ni ba ma na ha wok tongwe ya yan na yang ge siang ge ado ba traffic human trafficking se nang ado le pu ja ba now lola ma te yang ado ba yau ha no mi anang ye chi ga ma phung ai ngam bu tui ki he pak man we bu lung na tam ado human trafficking ano ki soy ngam ki ka da ku le ki ka da yau kem bu lan da ki nang ado ba ma e ma na tan na ni ani ba jam no sko na pali yan yang ge se bu ado china tam nang ado minus ado le pu cham wang peng pan ma tat man ngai bu na chi ma bu lan de ngo nang kia railway ma ngo bu ha do ba si bai lan na e ma na ka da wok tong wei October ta pai nga wa ta pan ni ba da kia yan yang ge sai bu Venus ngam rescue se na kia yan ye ta meng ge sai bu ha do china tam na a se bu ba ngau lan ma NSCNIM ha do ba chapli Finance Secretary ye is a lawyer ma bu phai le yang khai bu ka dalan da akia sing hai ngan ju ha ang wa yang gi si yang gi ani ba jam ha do ka da da ha do ba
ai na sian ai mlan da ni lam mong ma iman chang nyui ching da pai lak chang na sa iman na ki e tambu ngina wok se bu ba ngawlan ma tani ado ba NPF president taman chang CM Rio e bwa ado NPF party anu ado ba mabu party sayanga ki government lang okwa NDPBO sayanga NPF government cha lang okwa im adawa kawang mong bu tui seu cha se e yang gi ani ba jamano iman party ka ya naka cultural hayanga ano identity hadawa de yilak pau ang laka isa ibu nginang ni chubu ba ngawlan ma Arunachal chang adawa chief minister ibwa adaw land compensation tawbu adawa highway lengbu ma adaw da ngan phebulan na yonga lolam byang si bu nginang taw jona sa kibu ku habu sokali jeng ku habu kibu wa kibu de jindan nok lak yang kibu de map ya pa lak yang sa adawa sokali de investigate na yong mai kusit lelak jeng na sa tambu China tamnak tat chubu ba ngawlan ma adawa Tripura jeng transport minister iwa adaw PMAY beneficiaries land adaw sokali paka nok wirak jeng na sa imana jambu sokali jambu na phabu ngan adaw kaya away motorcycle sak away lam bu yui saku yang sa ibu nginang ani ba jamano adaw kia nok ki we ba ki alo ba li kho dengan ban kama adaw ba da second installment imana adaw kadalan de ye phalak sa ibu China tamnang ani ba jamano sokali kaya adaw de yong mai kusita investigate na myang laksa sokali yong mai monitor na myang laksa ibu adaw China tamnang tu se bu ba ngawlan ma adaw sekolan jeng cricket world cup ma India okyang ge siang ge adaw final match ma South Africa hai no India wunyang ge siang ge taw ma India okyang ge siang ge yang oppo team India landa 51 crew adaw taw yang ge siang ge ani ba jam India chichi manok po sekoa walo ba cricket world cup ma yang boy tani wan ki okwa dawa pungaw na ang lak na ngai lak yang sa ibu hadaw China tamnak tia bu ngawlan akampama Lebanon mangobu Hezbollah sa menpu hadaw ba phaulan imana hadaw ba Israel ngaw ye chai bu chung na sa Israel lan attack na meng bu ma kada ma bu tu yang gi siang ge yang boy Philistine hai ano Israel ni ba ceasefire ni ajang hau jang na ki ya ngorang yang boy hadaw mong ma jamano alo ba adaw Hezbollah lan da kepa Hezbollah lan da kepa kada 60 ja jungoi tu yang gi siang ge ani ba jamano adaw ba Hezbollah lan na iman ngaw ye chai ba kia Israel da pong nong ma sau yonga menga kepla ka isa hadaw ba Lebanon government tang ba hadaw China tambu nginang tia bu ngaw halan